Keputusan dari Divisi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jogja Jakarta, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Selatan di Makassar, Ketua Badan Pelaksana Harian Unismu Makassar, para rekan, Ketua, Kepala Biro, dan Lembaga Unismu Makassar, tampilan komposisi pengurus DPP Ikatan Keluarga dan Alumni Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2014-2018. Dewan Pembina, Ketua Badan Pelaksana Harian DPH, Rektor Unismu Makassar, Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, Dr. Kiai Haji Azimuddin MAG, Dr. Kiai Haji Sayyidin Syala, Dr. Haji Mawati Bewani MPDI, Haji Sabir Jaya SOSNM, Haji Jamakata SOSNM, Dr. Haji Alamia Kadupa MPD, Dr. Haji Dani Sundina MAG, Dr. Dewi Sudari, dan Haji Muhammad Rusdi SE/MS. Ketua Umum, Dr. Sawarti Muhammad MPD, Wakil Ketua Kasus, Dr. Abdul Munir Kodora MPD, Wakil Ketua 2, Hamza Imran ST/MT, Wakil Ketua 3, Samsi Rani SOS MSc, Wakil Ketua 4, Jamaluddin SE/MSc, Wakil Ketua 5, Dr. Haji Ahmad Fatih MPD, Wakil Ketua 6, Ijam Arif SE/MM, Wakil Ketua 7, Dr. Jairan Usman MSc, Wakil Ketua 8, Juniati Amin SE/MM, Wakil Sekretaris 1, Muhammad Arif SPD/MPD, Wakil Sekretaris 2, Markas Iskandar SAD MPD, Wakil Sekretaris 3, Erwin Hakim SPD/MPD, Wakil Sekretaris 4, Samad S. Kuba SP, Wakil Sekretaris 5, Ferdinand SAD MPD, Wakil Sekretaris 6, Dr. Muhammad Tahir MSc, Wakil Sekretaris 7, Dr. Wahidin Hakim SPD/MPD, Wakil Sekretaris 8, Samsudin SO. Bendahara Dr. Bakri Barepa MPD, Wakil Bendahara 1, Ismail Rasulullah SE/MS, Wakil Bendahara 2, Dr. Siti Aizah MPD, Wakil Bendahara 3, Dr. Suara Iman SPD/MPD, Wakil Bendahara 4, Dr. Erunisa Dewan, Wakil Bendahara 5, Nur Nawati SD/MT, Wakil Bendahara 6, Dr. Iyal Mari MSc, Wakil Bendahara 7, Umi Harita SPD/MPD, Wakil Bendahara 8, Nur Hayati Naba SD. Bidang Organisasi dan Pendataan Alumni. Ketua, Dr. Haji Al-Silabi MPD, Anggota, Dr. Jauruddin Mustaqim Wali SAD, Irwan Abdullah SOSNM, Jihadulida SPD, Darus SPD, Saidal Haki SD, Andi Mansur SD/MT, Nuryani SPD, Maruf SPD/MPD, Samsatino SPD. Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan. Ketua, Dr. Haji Nurdin MPD, Anggota, Mukhlis SPD/MPD, Adi Adam SPD/MPD, Dr. Muri Harif MPD, Nasrul SPD/MPD, Lutfi Khair Juno SPD/MT, Muhammad Rizal